Na lepe vesti da će stasali medved Miloš naći devojku dugo se čekalo. Lutao je u potrazi duž desne obale Lima od Nove Varoši do Bijelog Polja, Pešterom, Zlatarom, ali mlado je doveo na hranilište Kašan na Jadovniku. Čekali smo na ove lijepe vijesti, koliko već, 4-5 godina. I onda smo bili otpisali Miloša da će ostati neženjan, međutim prije 20 dana je doveo mladi i ovdje napravili smo mu gozbu i svadbu koju smo obećali ranije. Ona se gledala u kukuruzu ovdje, u mesu koje je donijeto, pa tako su birali mladenci šta će da jedu. I tu je baš krenula prava veza. Ovdje dok su bili na ovom dijelu gdje se nalazi meso, to je još uvijek bilo malo zatezanje, pa ko će šta da uradi, pa kako, ko će povuče prvi potez, međutim Miloš je odavde krenuo prvi, ona je krenula za njim i bilo je jasno šta se dešava dalje. I Boro sa Jadovnika šetao se planinama pa je na Zlatiboru našao svoju mladu, medvedicu Milunku, staru oko 5 godina koja je nedavno markirana. Jadovnik je podan po pitanju toga, znači sve što je markirano na Jadovniku ženilo je sve po okolini. On je našao i Užičanku, Zlatibor koji je našao i oženio. Medvedi su strogo zaštićena vrsta i njihov lov je zabranjen. Ovih dana postavljene su i zamke na Jadovniku kako bi se markirao još jedan medved i pratilo njihovo kretanje, kako koriste stanište, kako se razmnožavaju, a sve zarad njihove bolje zaštite. Gotovo smo sigurni recimo da će Milunka i Bora da imaju potomstvo, jer pre neki dan su 3 dana proveli zajedno i to jako dobro znamo po podacima koji su nam došli. I to je možda najbolji primjer koliko mnogo podataka možemo prikupiti telemetrijskim istraživanjem. Dosadašnjim praćenjem utvrđeno je kako se kreću adultni mužjaci, solitarne ženke i ženke sa potomstvom, za koje je utvrđeno i da izbjegavaju druge odrasle jedinke, ali se može dokazati i da potomstvo može biti od različitih mužjaka. Pre jedno 7 dana smo bili na terenu da proverimo ispravnost rada ogrlice i baš smo podigli Milunku i nije bio u pitanju Bora pored nje, nego jedan drugi mužjak, tako da se nadamo da ćemo daljom prikupljanjem podataka možda i markirati tog drugog mužjaka i vidjeti da se oni možda zajedno kreću. Praćenje medveda preko satelitske ogrlice od koristi je za nauku, ali i za žitelje planinskih sela. Može da nam pomogne recimo da predupredimo štete koje medvedi mogu da načine u domaćinstvima u ovim planinskim krajima. Najčešće štete koje imamo od medveda su na pčelinjacima, ređe na stoci ili malo još češće recimo na voćnjacima, pre svega šljivama i nekim drugim recimo voćkaricama u privatnom posjedu. Najveća do sada izmerena teritorija na kojoj se medvedi kreću je oko 4.500 kvadratnih kilometara, a za razliku od njih, ogrlica koju od prošle jeseni nosi i vučica Vanda, jedina u Srbiji markirana na Jadovniku, pokazala je da je ona vrlo teritorijalna i kreće se na potesu od oko 80 kvadratnih kilometara.